Anika usona na gikundi kimwe gya koroge akaretheia kire kithirite gigita na mbere kuma mwaka ni jo ngrijire na ithandatu na mwankera na arwe eturi mwaka ni jo ngrijire na 18 gikundi kike koro ni gitite gigita na mbere ngugi ire koro bethirite bagita ndene matora gwetithia na mbere ngugi na ndene nja yaku no mwanka utigira ati we mwekuru nkatha giki nikyo gikundi gya karetheia kire kithirite kiretete ekoro 101 amwe Goshitithia na mbere kwa miaka 12 batongeretwe ni Siriaka Mukema tamukariri wao wagiti ibethirite bari no rithi bwa mburi ontuko ekuru bejaneria ya mburi ni amwe no rithi bwa makoyo abo bangi ni bethagira bagitegera utumi na ndigi na mikanda abo bangi bakethira betuma kapetiriko gwigitenere akagiteno ko kwe bangi na bobethirite bakirire ngugire thithitwe muno ni arume no ekuru ni bambirite kwithira bakirire waya ntere neisha tigene west wa ireshithagira ikiriganda nje cietu gikundi kingi na kyo kirio kire gitagaira amantu jo thithia bo sabuni na bangi bakombolithania tenti amwe na ite kagiteno ko kwena greenhouse ire nabo ekuru bangi bethagira bagitegera gikundi kike ekuru 101 ni bethirite bakeja na mbesha cia gucitithia na mbere cia kithomo kurima na kinya gwaka nja ciao beja boto bethagia chicho twaya ekuru bakaomba wikia cia na bo secondary baita baba etete inya university itoita ato aichiomia inya to akira omwekuru agakira mwana wawe kanyumba kanini mubango jwankatha cietu rira twariungire ekuru ba ni twabethiririe bari gikundine na memba bamwe bagikundi giki ni bari na bobo kuga gikundi ki omani gwitwitithitie antu anene no nto bwa mbere kwathika ni gutuma gikundi gita na mbere boreri wiri baro imboreri kinya utendisi twaurambori mbori ira ciara twana twile ria nkanywa nkarama ona na bakarama buo bayoyo na bore bake bayoyo na bo ana bakwa bonde ndanuro na gundi oge no tiro ndaita kuromba kana bua kamumire kuno no ne onyo nda nkarumwe ka ngaita ate nkaria nkarama ende morugu ne toege wa toegete kuringana no tibu totaita na ichembe na wo manabi na ichiko na mengira medururira otebio toteye na ende bwa mchevini na muregeti na matire chinambia nda mama ni kwa muro kwa ngolya le ya muro nto wa kwa kanya kana umera takene ntaitenda uma kwa balai watana nani makena matiri na kiama bagikundi giki umenye nkatha cietu cia Karetheia Women Group kuma ntere cia Thwana gicigoni kio bunge gia Tigania West Ibega ugoroba narua ke mubango jankatha cietu tukugwata ugeni ugoroba narua ana tukethira tugiukiria ekuru na nkuru kigweta na mbere kwithira tukerania na gikundi ke ekuru bamwe barori ke kwithira bakiona mubango jira bethirite bagitithia na mbere wambiro bagikundi ke ora bethirite betithite na mbere ngugi ciao na nkuru ki omwekuru kwithira ari na mburi ndene anja yawe gutigira ati mwekuru na kuona mbesha cia kwithira giaka kadara no kwenda mukobo ibethirite bakeja na mukobo kini kyo gikundi kya twina kende ne studio cietu na twina kamete bagikundi kira kithirite gigita na mbere nkuru kya miaka 12 karibuni sana studio cietu cia Hero FM Hero TV tamberie na charindi marito jaku na wikethia tegeri betu ugoroba naru Oni marito yakwa beta wa Siriaka Mukema John Deuri ngonoki mbitite yamba turira mwathani Murungu kamenya oteangia kuria no ngwege na gukwangi tucoke gi secretary no ntinkona naro buthingatanire kinyana munini waku ibaya sana makena na thikire beta ba Hero TV marito mbeta wa Grace Chilobe Mbijewe bethande secretary wa kundi kya Karetheia Women Group na itweru areto ria anto studio kenda twiranirwa mwa ba makena na thikiria betu munini waku na we rieto riawe na rieto mtopoliza chikaberia mbona kintete mwathani nkiwa iboega sana nkuibochokeria nkatho atongoria ba Hero TV no tupotokaribisha ndene studio yenu kotikia tugetanirie kuringana na bura bonete twina obatu na ngoitia kugeria community yetu na tuweta na mbere tuitanaria na babu
Nĩ bwega sana cherinde gikundi kikenu kwambĩrĩria mĩaka yau kabere ogwe mũciere mũnkĩra nandi nĩtĩte na mbere kwethĩra ũgĩkora na wĩ gĩkundi-inĩ nĩ twethĩrĩrie kinya pajuju betu be gĩkundi-inĩ kĩu nĩ gĩkundi kĩungenie mĩthemba yonthe ĩkũrũ kuma ĩkũrũ babethi na betu bari bara bakwenda kwenda betu nyekundi-inĩ gĩkĩ muoroto jo ambĩrĩ bo gĩkundi gĩkĩ gĩa Karetheia jo arimbi makena na amemba bangi kana officials bangi ba Waweru TV batue kundi getu kia Karetheia twambĩrĩrie ũguo tũkwĩrĩre 206 tũrĩ a member 30 na muoroto yetu yari tutethie nja cietu tuthiriokia bura buri ndene ya nja cietu nontu kuntu gwetu ikwithira gwiko kumu sana muno rira mbura eteani ituthina inde turona tuiwatanithie kenda tumba utethania tumba kwithira twe batu tuingwa itugurita ngui na njara cietu tukarita ngui mindene na tukarita ngui kundine na twachoka twatethania tuingwa na Grace nento ni watonyire kundine giki na ithiro gita na mbere na mibango ire ithirite gikundine mibango ni mingira bwithirite bugitithia na mbere na kwa itara mbere tukuona yekoro bakithithia kinya waya cia kwithira gukirigwa ina ithomo bibio nde bwithirite bugita bugacoka bukethira bugikirie kurubangi boya sana makena batu tokari yekoro tia tumenyete manto yara o ipamba to itweta tua either tukaethira manto ya mayo yakiendelea na tukathoma na tathoma tukaraya tukabwithia practical ya manto yara either tukona either tukamenya kubwithia na iyo mpango ya maingi atwetha tweneyo na kinya ngiukume kundine kiu indonete mbere ekuruba baeguo na nie ndendere ya bando tunde mochiere ndiraikwa history ya kundi kiu ndiraukumira ku na ndio maitwendelete msuri na ituritete thina nyingi Burundi na family chetu tutithirite twina thina nyingi na kana ma stress ya maingi muno ya kuthenia ana beto munora kwithira uri amwene kuru bakuru na gwe kwithira imwe kuru mwithi ni uguni buri kuwonete ndene anja yaku kwithira wambiritie nja na withira gikundi-ini giki kira bwithirite bugitithia na mbere no munini wake buri ni gonkuraye oni ndene ya njekwa nkienda ogwira Waweru TV kana birabi ndina bindrie huko makere kundi kiu kia kina mama onde kijana mdogo rindo kumenene ndina miaka ena ndio kumekundine iko wethara kuona challenge mnoke onde kumekundine kiu no tuini ina ne kuroba akoro na alafu ndarire ko organize vinchana wensangu to form kikundi to form kikathangalana na tututi na utongoria bwani ndaile ndona watu tutu kurakia akiri mbati huko makere kuroba akoro mbonya ne ngakura kurira na menye manto ya maingi oni mpwande kumekundi ne kiu arangu nikite mwanka thai ndiraire challenge wetu na iche kurua keki indra mwendere sana atithara thomete on twethira ina ngwa kuritana na turitanire kurua nya keki thai oni ndu wa keki chamirano tin imbita wa mirano ne minge mno imbithara kirua keki na imbona ati na fainda no tumbu kumakia imbecha ndene enjegwa na inya mukuro kwa thawa cia atithara aethera free ndire kundi ne nya ikwa totukia no tubatu to challenge wa mno nyingo ira turita omba kona tu bagilokete njirene au tu karande bakaoria kurubara thira batengo eche kurita lakini batu twithara tukimenya ngoira twene tucha kurita na itwithara tukimenya tukari nthi utheri twithara twina faindra ndene anje ko ke ukuma irua rinya kethira ntina ng'ombe nene yo kama imbithara ndina mburi cheria na inka mamburi uchi akwa ndu challenge ra twithara twinio tuteona mno akwendieria rira nde tokawinya na beto banyunya akikwonka itugwithira twina faindra ya nje chietu ndene enje kwa ni yo challenge wetu nethera aina program nja batu ituraithara aito support na 20,000 ukomba wakirenya na baku ndene anje kwambu ande ukumakuo itanda nyabira pimonte kinyela imbethirite ndene nya itanda ndene anje konya aini baka yao ko lyongira bateme yako ria thina okay matress tutithina gas cooker impundra itorire waya yake pressure cooker mpichanga ko makoro ari ya thina kundine kiweto omokoro no monini twinta twithara twanene iponto twithara tukimenya nya twakara thi tukumenya bia tukarithirite nthi na natwitha kinya tu aurimo mwaka tweta thoma tenda oni ko ya mantera ya orira ukayenda ne anja cia to mtu ne thara ne nyaga kitchen kandren nyathira tena rwe wa tairara ukinyela to bwithia miche tukaya tukabwithia we kundi ne sentara we yete kona makena atu twithara tukirite mno mwaka inya ya bangi ya oni kundi wethera nya batumba form bia vinjana kwa wingi bendra form kundi kiuno ntupo ya bura bethera baina ko
ora nya kemena akiwa ikikarathe theri ona machiara yara to ithara to inayo na thaira ikiwirirwo mbua batu nya itarembe yo tutiri ya thina mami wetu na ithara tuturanirite nya mbeo utimwa kurwari ya kanenkera amemba bonde bagikundi amemba bonde akisha kurira memba mbeo utiwari ya thina itara kwanda we itara Christmas mami wetu na tubanga utemenya kuthina uati utena bie kurwira na baku kuni gikundi gitagaira kona cionthira mwekuru kia kona cionthe na inya kurubara yarinda ukumire ndethire bakoyene tumitulo bate kumbo kinye kundine na ita baira meche no ntu ibetu inya bara bate kumbo kinya nya basevu aki bare moimbiri nguraundi kana loni akaira mwakuru ithanya chiringi 20 ya ungu ikaire kendra tutamu tethira memba wetu itwera ki inya bo ubaira ekuru inya baranti we ithara to inabo na nya bakori sana tota twabaira itwera ki oba support bora tukumba. Okay, ni bwega sana cherende ni ntoto nyingi cithirite kiarirwa iguru riaku ni onto nigwe wari bare bambiririe gikundi giki gya Karetheia na mwonkera na ndi gikundi gikurite na kwethira kina memba babengi mwonkera bwa kinya amembe gana rimwe na gitara bwa mbaire otiji kethira bwa kinya aburi amibango ni mingi bwithirite bugitire na mbere no tugwetere gwo kwi mibango era bwithirite bugitire na mbere no gunie bure ireterete amemba bangi bekundi ko kwi makena na memba bangi ba Waweru TV itwethera twina mibango mingi ira yumba ututethie kundine hasa kinya mwana etete skuru area class 8 kana colleges etete itumu supporta agita skuru tukanenkera mami oe kintu twamwira eta wikiria mwana nikenda aumba kuona kinyara we yako ina utethio ituchoka tukona ringi kinya twana turatu nini buru tukona kinya tu onto twina nthukinja na kinya yo ekundine na batakinyithia kiwango kia na baraba ite secondary kinya boito ba supporta na mbeche cia twana tutu nini twana sari ito chokari inge tukona kinya bu butiani tukona itubati rira kwina mpara na kwetu iguntu kwara muno tukona rira kwina mpara tukaurania na committees bangi na officials na tatomba weta ekurubani kenda kinya at least beta rabira bimndene baumba kure tukaona katuthurania kanto kara tukuthurania gikundine nontu no baba kurita mbecha ii tekaturita otethia no na angiko tukauthurania twabaurira irio tomba kunenkera mwekuru kinya 90 kinji twamwira eta na biyo kare kenda biagu na bikio biairua na bate kuria thina na tutikwenda beta skuru sangamoto yetu itwenda kuona o mwana wenthe wa mwekuru Karetheia ati uta skuru na ati wita achereri na kinya akuru itubaritana gubera ukiye kundine wa mwekuru onto kwira no kwethie kundine menyotia mukuru aina mpara na watia na baina mpara batu kuwa ntugo ye gundi yoginya etwethakio theri ote mwekuru ma gundi na geto atete ri mwana nja wiretwe no ntute mwekuru akana ainjara intheri itwendakia sukuma iturimete na uko greenhouse itwendakia nyanya mwekuru akana bia kubithiria na bo diet na ituchoka tukona ukutio baruira ibu ndo taurire otindis taura Ramos kenda baumbo batia radio. Segi kundi bwana nkera member bonde be kundi. Na Grace go izirite we secretary na gwakagita gaka nene tijwe na meka ngana we secretary. Nyago uyu antatu ambire kuma tu. Na wote we secretary. Era na bandura runde secretary. Okay, na nonto no tere secretary mauku jenu ne uje kite bwega. Na tabutika ira ati mu member gote mu member kaidira kiura na lita yenu kulita mbeshe ngano nonto wenge barikira bakouga gikundi kiki na myaka 12 watene na kurubera wate ne antu batethagira be gwatana akini nkona mbi babu officials bibo tumete kurubange bethera bakigwatana na kinyabongwa kwathika gukurukira ure bwithirite bwe baitana beita mbeshingana onjumaine ntuira bwethagira bwishamanya nimbeshingana bwethagira bugita ngugicio neno ntubwina mirandi mingira bwethirite bugitine na mbere mbaya sana atwe toro tukwana rato tukwanera mwambiririo kenda tuwa imbibio mkabio tomato ndo tukwana kana kuthurana tukarie kundi itwachokera renge toilela tona na nyato waka toliongana ire ake tutitethia twachoka to waka turita kantu kanini tu kenda woni nyanjumaine rankaithira mbeyete ndathro tibio ndrena bio kumanje kwa kana kuma mubukone yokwa nkawa ne kundi nani njumaine unge mbeyendrete ko wende ni toro itoyoka gwetha toliongana chiringi yana nkauke chiringi yana na ntuko unge no nchoki ye chiringi yana
na 20 kana 110 nonto kwire twitatu kina makuringana na itabora rithare karakari ya thaia ndi twina na meti interest nonto itukoni kukari muthemba kou ende mbeca iria cietu ibo twitatu iciika uu chakinya mwicho mwaka tutone na tatu bateri kubwithia cio lakini tutigaa savings batu ba savings cietu tutigaa tu wende mwaka itu asevete 10,000 katukagaira members na by the way kinya member bau ibaithara tu muntu na yukakia loan na akaremwo ikuria lakini amwa kuremwo ikuria tutimwinga nonto ate na mbeca cia kuria na ithara rio mwa batwe akaria pole pole na tukwani amwe na ikuru bangi na tukiendelea na mantura yangi yonthe ya kawaida gututithira twi nonto bokua muntu ntate na mbeca kana tatu chokeria mbeca cietu ituendelea no lakini bandu akaendelea akaringwa baini ye kundi kenda mbeca ira tekekona kaigariura nyo mwanko jerithie mbeca no ringwa baini akinto gika itu kenda wikuororo kenda mbeca ira tekekuria imami sana oya kona ka mbeca ite na thina nyingi so wendi ibo twethatu ikite una itu ikare kondi boboya na twabera mbeca cietu kiumia kitayugire 10,000 tukona 11,000 kiumia kiu kingi kuwe kuri batha kimenya tukona 1,000 uruke 10,000 na mbeca iria cio tukoya ringi twite ringi na cio nja cietu tutatwitethia cio muntu no batu bawe kwe we yanyate na mbeca oni bira bingwiretio pio na kwirwa kwa kunene rainde na mwana athiriria college na ndinonge athire na baile bathiriria form 4 orende kwe wetete skuru mwari okenda na kiria na bau na kinya kithire thena ndeki ngwira kwa muno nonto tweta tutena mbeca tukaeta ke challenge twamwira tuitu kwenda mbeca fulani na tutethia cio na ku mwana tuti mwana okarathaia Bruno gote na mpango akengo skuru no gote thwanite na te okarakari neigo ilio lambu mbethande ni sana mbia kwinya kore mwanka ikwa kureka lakini ndaikwa kureka nkona na ro aunka kinya na ote omona rande muchi wega sana ugoro bana ro tugwatanirite ke mubango jwan kathashie twara twina ekru bare barungamirite gikundi gya Keretheia ekru igana rimwe bethirite barete twa mwenterene cia Tigania West na bathithe gikundi na gikundi gike kwigwate bambiri na shilingi 30 bethera bagitia thai bethagira bagita shilingi igana rimwe na shilingi igana rimwe ni riri tigirite ati mwekru na gucitiria na mbere nene njawe nonto mwankira na ndebe na mirandi kathumba ngabethirite bagitithia na mbere arania nabo gukurukira na mbere SMS ni inya kibogo 321 gurure mitaratarera bethirite bagitithia na mbere na cherinde kaini ncoke ke ugwe ni mirandi iriku neriko bwithirite bagitithia na mbere kwegite nigeri mibango ira bugwitithia na mbere tagikundi kehekoro ipo ya makena kire batwe Keretheia women group twina mibango emingira tukubithia twina urithi bomburi sheria oyora secretary vice yanjiririo bwira utimwe kuruti mburi muchie kenda omba kona iria re ukundiana kwina mubango ya makuyu turithakia makuyu na yakura tukendia tukauranira twingwa kenda omwe kuru aomba kona mwana we akura nyama ekuyu tutikauya na nara Kisumu aki makuyu yari yawa watwe twina mubango ya tent iturite tent itukombaraithia antu baina occasion cio patita kuria kuraya batwe turina urimi bwa greenhouse itoanda sukuma nyanya ura mambiririo bwira na itura au tutiumba kuria thina muno na batwe twina kinya ubethia bwa Sendlink itura waya tukathithia twingwa na machini yetu iturite cia kuiria na ekuruiba iriite nja cio bakaibara baraumba kura no ni ruwa turambiririe na tugeta na mbere bonde bone bakwiria nja boega batwe twina murandi wa utethia ekuruba omwekuru akethira uma nja yawe na kuria boega na mwana na kuthoma boya na mbeca ira tu musupport acio no bakira kinya tunyumba tu twana kenda batakinyangane na aciari nyumba ira nene mwana kethira ina ntoa heya na rira tubithagia miringo round itumika ashua omwekuru akubithia untu na mbeca ira ciawe cia miringo round na twamwira ugeta wikumiria mukuru we mwira agithaimburi waura kana ni sola waura no ntu baba ingi itare kuterara stima isola tauranire na mbeca ira cia miringo round no mwanka withira ukiwiriru ontu bona na baku na mukuru na mukuru oku na twina mibango ingi ira tuthwanitie kubithia ginya yo nyuma ya ni munda tutirona nontu itucho wa munda tumba kuona ara
tumba kuseturu no tukinyara turi aturombete alafu wale politika ke jo munda jo gikundi ni kabwe katwayanite na mwene akenda kana tukenda omba kuvera male ni naru ende ni urawa ekurubetu batingwa no tunje turiende ne ithatu tuma ku tweta kongi na kinya mati na chitu bithakia mibango yetu inya chichi ituchienda kia tonera kanto kwenda kinya mati na kiwire au twakutithiria kinya floor na sabuni itubithakia tutino aikura sabuni ciomo na eru itubithakia twingo icia rui na keki ora secretary vice ya bwirire iturua twina mirano twina occasion ciana ri mbathinde ututeta kuria ba atalamu ba uturuira itwingwa turua na kinya kurua ya wina kiatho giaku itubangite omwekuru twamutethia ntukwira ontu igundi kirua twakuruira uteta kuria mashebu yange ome batu itu tukuruaira na tukamenyera manto maingi na yange ya maingi yara tutiromba kuthithia vice secretary ni tuonete ni mibango emega bwithirite bugitithia na mbere na anto ekoroba ubonde nento bamwe akoroba bari obangi na babatio akorobenu bethagira bebujukiria ate gitara bwetete gikundine na ngogi bwithirite bukithithia and especially ugo kwethira mwekoro mwithi kwithira tonyete gikundine giki bangi bo kwera tiga gwitania na akoro ekoroba akoro lakini no ni rotonye nento etwariungire ni twethirire bwine ekoro ba akoro bara bethagira betuma mikandere kwithira keiranko na mirigo angibwa ya sana makena mutegerio Waweru TV angogwira batwe ekundine giu turoka wita thaiyele chetha na mwekoro ayukira rugire kwe mande twanjire kubanga mande kwathire imbori ukenda butheta muguru oku watwira ukamenyera kwe mande na ana baku no ntubayeta skuru wakikisha ukamenyethira kwe wana ntu kweu no tire wabanga lunch yewe ne muguru boyethira nachokaira mutegerio Waweru TV kankwenda ogura akoro beto ibatwere kanya no ntibone tutiritango icio-theri batwe akoro beto tukibuthakia murandi uyu ambori ituonere itubati ubarikana chalende wetu na tubangire omukuru twamurira mburi yawe tirwameni nyana mwekuru na inya akoro beto itubeka ira uniform tuikira inya akoro beto ituboririte uniform twabekira ibethera baino weru ituitana irinya kekira torua amona bo twabaita wikundine twabaleka tukabwithia kiatho kinene mbu anto abariara inya ibatu baile ngwira turita akoro beto bateithara baina thina buru nonto twithara tukaria mtwetire ngwine nonto ingwina wetera nonto tiumara ara utheri weta no ke ya kintu ko akoro beto ibethera bae free na inya akoro bara bate akoro itwithara buru tukiuraniru abo na bethera bateithara baiko bara shame tore amwabo na tuteithara batu twibamena twithara tubendete koro kino ntoiba kumenya ngwira tukuritaniri kenda tukuria community yetu ngonya bo bate na akoro ibato ya karenti mno na imbethara nya bendete mno no ntoiba tukurakia sana no ntote wite ya murugu no wonya ya onini yo wikwete na mukuru ko itwithara kuringana mirirera tona abakiria tukathoma manto amaingi kibo akoro beto bateithara buru baina thina inya nini uti challenge twithara tukiona kiria akoro beto wega sana ngitegera ntumiri nkaira witete na mbere kwithira tutumira ugorobo na arua the ladies are very smart muthongi muno nibo kwira aritwa mama tingiza na arua bataja ngocie kundi at least botakario Ongea makena salimia wa mama sana. I wish kwetu kungekuwa pande hiyo ama kikundi ya kwetu ingekuwa na wamama kama wao 100 wanaungana wanafanya mirandi kama hiyo. Ongea makena kethie korobo muno na uberebete na mbere kwethira bakithithia ngugi ubuko thithia ne referend muthiene kumanteresha mawa. Ongea kari mwirigi wa bonda kumanteresha kithaku makena napongeza corona nkroki gepindi yankatha cietu. Asante sana. Mimi nauliza akoro no bethire bagitonywe gikundine kio Angeka muga makena ingwiritu muno ugorbo naruo kwithira nkiona Siria Kamukima aninde na studio. She is my mentor and a role model. Mwendete muno bakethia bonde ne kurubo bangi na bo studio gorbo naruo aritwa Kananu kurubo ne banguvu muno makena ibo tonyithia anto gikundine kiu kiao twithire tukija
Kinoti Patrick Kamachege eko sana kwa wamama kwa kazi mzuri ambayo wanaendelea kufanya, wanachunga familia na bado wanaendelea kujiendeleza kama wamama wengine. Ni wega sana eta nambere kuthokerania na tuyugoro bana rogo kurukira namba yetu SMS nane inya kivugo ithatu ijiremwe na twirikiria mubango ni jwetu siria kanentu nigo ukoneka ati nigo gitugikira kinene ona kinya kethira bwina kia mabangi ekundi ne giki kwene kurbaba inge bambiritie ikundi ndene matura jetu kinyamo ekoro kugere kwethira gicitithia ari wenka na kare mo kwethira gicitithia nembi umba kwere ekuru ugorwa narua bethira bagitigira ati wi mutongeri wa gikundi kiro batere kwethira gitegera ibo ya makena kankwenda kwira ekuru barabate ikundine na barabenda kwithira bari na ikundi genda kigaomba kurwama bara no mwanka baithira by transparent baithira bare accountability na baithire bare antu bauma nikenda akuru barabange bateke yakona yakabare aikumia kana bare yakabaye baichiendi muno no mwanka bende bara baina bo bamenye baina inya na batena inya baina utonga na baina ukia bana ni bonde muno ke kurea ni wega sana Grace uge bakuba muthia kire kurbangi barabenda kwethira bakithio ntutabobo na nkuruki mawega jage kundi kwokwe Mbaya sana makena oni kankenda kwira ekuru barabangi kana barabonde bakwenda kwinjunga na ekundi na bainjungete orende ibethe bare antu baweru kire members no nto bibi bithoka kie kundi ni bibi athura na ekundi kabisa na baithire bare antu aitike kwenda ninya ya family chio kenda bateke gwetha kwena wichithanila kou tugawita na mbere tweke ntu kimwe twakuria community na antu bonte bagaita na mbere na tukateithukanya kuthiria moke utukwenda kuthiria sana tutikwenda kwirigaira thirikari ututethakia turairwo mpempe thirikari turenda watu twingwa gwiteithia tukarie ekuru Vice Secretary tukirikiria na temba kwethero kiria ekuru bangi utukobona arua wengwa kwethero uri mtu mwithi ni ntu ugwa na mwekurungi na indo nye kinya kwena pasta mwekuru mwithi muno Mutageri wa RTV ankwenda kwira we ukiri na umachinani mno wenzangu vinjana itiomia nipungane ikundi yora kurudhairia thira baungana yenthuke kana bwothithie kenu gento kibabethi ari ikungania yaoni ende kungani kukwega kungani kwa ya ndone kungani kwa ya nonto vinjana babati kwithira baikora kuiba bakora kuri kenda baba akirira nkora kuru kine nyora kura kia manto ya kuru itwithira twina akuru kwi akuru bataukiro nyane akuru bao we kundine turi na itwendelea abo batate kundi kana tubata tuwane akuru itwithira twina akuru na inya kwi mukuru ipiki ya kona na bati kwithira ari amo abatu vinjana wenzangu ankubera woni mbonete fainda ya ikundi na tomeria kwithira nyande na uo menya thirikari yongo ate kwa ile mtu ate ikundini kabo itiomie kungana na vinjana wenzangu na akuru bangi ba akuru bo form ikundi na uko anugenda bomba okebinya kwa ni tubanda kasieto turekeria cherindi ibudhirite bokithithia mat teje ni mbeshingana na antu bomba kwethira bebo kinyiratia gikundine kenu akenda kwethira bebo support no ntubwena wamesh kinya bokuthithia na bwena sabuni bothithia bwena into bibinge bwera twaye bwithithia gokwe na arabomba kwethira bokirito rutumba kwenda ba to support sie no membi kethira bwena namba cia thimu twina cio twaba na ginya bakwenda kuya tuba tureni kwithia mati tu irende no be tuba tureni na njira ukue namba cia eko ya thimu 07 26 55 9052 chokera kairi 07 26 55 9052 Ivega sana kwithira monete kanya no tiumara utekethetia member bakube kunino ntibotegete gokwe Ivega utegete kamere wire kanko kethia oringi itwethetie kundine ru ari nchumaine na inku Ivega no ntu bwa mwana inya murungu kinyo tureta mwanka kwa RTV studio ingo kethia member bonde na kinya barabarinja bonde ingo bakethia kuigwa butharimi mwathani na kwithira bwina oro bo utuku bwo Iwega sana kwithira bonete kanya boko mantere ni nese tigene wesu bukariunga studio shetu mwathani butharimi nete na mbere kwithira giukiria gikundi kenu na ni twakinyiria muthia jo mubango jo ankatha shetu ogere bonaro nani makeno matiringa kwendera utuku bwega mubango jo ankatha shetu ciithiurukane na matora jenu ko weta na mbere kwithira kianania na ati ukethira kwina gikundi ta giki na nkuruki ekurbangi bara kumenya bathithitio ntundene ugaruruku arani na ati gukurukira 40321 yano utuku bwega
Iji ni Wero TV.